Kedam tang chiti ni phai krehinia ni HDP community hall along anelo por phai krehinia por malom borjan karbi rongasar amai pen pherang ke amai ke phapon labang so long borjan karbi rongasar amai phu ke hai tok bi dun mai phu harlong bing ti chonbang dorsing hanse pen kedang lok ongdung rongasar atum chingrum ponlung bangso pherang ke thengno kaning je ponateng ke kedam tang pai pai ni phai kre trogar ni Phong Sirkep Karbi Anglong Autonomous Council isi kangye hutlam rai lakha ingkora hinialong kacheparai pon prabjin pen akimi VDC committee ke pasing pon toilo la solong bangsuri ki thom pen suri pholong la bangso VDC committee pang ni ponang popusi Karbi Anglong Autonomous Council pen hukum ke thu pon apu thaksi pherang ke amaya long ningje pon rinti Panchayati Raj Act Assam Panchayati Raj Act nagibi uta 1986 amikan itu Assam Panchayati Raj Act sita itu nggak section alo bangke palu pompe usono pehala jitu town committee area sita palu le usono kasih hala swa ateng siapa nang KSI penta lolo kusipulo si gubernur provinsi Pantai lolo kusipulo kasih hala itu mangta hala swa bangsi bol inang po provel kilongi dap rangnya pan si la KSI authority tum panta tum kacunai itu lo pinipen teala jitu non VDC cakap VDC konstitusi kepangi bakela bake panchayat orang teng ason si pincong lo siapran jitu 22 amikan untuk dan jitu TVDC aku tak jitu atrapil gubernur long kelutang Lasi Bharokre Sirkebra Trok Nerkebra Trok Assam Panchayat Raj Ek along 6 Sedol atum aphan ki VDC abangke pajok ponlo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council atum Traditional Village Council aphansi RDP ponangpo Laso jo kedamtang surihini raing korahini aningkan Karbi Anglong Autonomous Council aphan TVDC ke pachunji aphan Karbi rongasar amai pen drafting bill semarsi Karbi Anglong Autonomous Council aphan pajirlo Lapen Assam Governor deng along antalilu lasi PDVC bangsi ke pachunji aphan si Karbi Anglong Autonomous Council pen ke RD nang pidun nang pu jongsi nang pachun pi perek lepute kachisong ang deng anta palinang kok puputa Borjan Karbi rongasar amai phulapen chunbang sotak pen lamthe pachini pon itu rapil suncetik bangke ne tumbangala so abang project athe ke la VDC Panchayati Raj Act Assam Panchayati Raj Act nagibi uta 1986 amikan itu Assam Panchayati Raj Act sita itu nggak section alo bangke palu pompe usono pehala jitu town committee area sita palu le usono kasih hala swa ateng siapa nang KSI penta lolo kusipulo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live